adlaw kaninyong tanan, mga choy, mga chay. Natay topic karon ang bana or husband. Papil sa bana. Trabaho dire, trabaho dito. Bisag asa pa na sa abroad man or dire sa atoa. Buhaton na tanan para sa ilang pamilya o future sa ilang mga anak. Bisag kapoy na ka, kaya ra gihapon nimo. Kay tungod permi kang gahuna-huna nila. Sila imong kusog, imong kalipay. Dili na ka makauna-huna og kakapoy. Labi na og makakita or makaduwa kas imong anak or mga anak. Huwag tang tanan stress. Wala ra na oy. Kami pa nga kami may pundasyon sulod sa panimalay ug bisan pa man nga hago mis panarbaho. Kay baw ko permi may taga ang puso sa Ginoo. Tungod gigugma ta mo. Salamat sa Diyos.